Thiko ya keri kirumaniririo munini wa President Professor Kithure Kindiki athiete icera-ini ria kiwira kaunti-ini cia Kirima-ini Jumamothi akihungura kaunti-ini ya Embu agicemania na ikundi cia atwarithia a nduthi aria mathondekete gikundi kia atwarithia a nduthi 10,000. Kindiki uria ucerete Runyenjes agicemania na muingi aumagaritio ni kihiri kia atongoria nene thirikari-ini ni anyururitie aria marauga nio maratongoria gitaru gia Kirima, akiuga acio ti andu a kumuinainia. Mambo mengine ya kutafuta umaarufu, ya kutafuta sijui nani mkubwa, sijui nani kusema. I think for us as government, we will remain focused on delivering. Na wao wamekuwa kwa vyeo, hujatumia cheo ambacho uko nacho kuboresha maisha ya wananchi. Kindiki augete maya ni mahinda ma wira na wona mahinda ma uteti makinya aria mareciria mari mbere makona rũkũngũ mamake. Ikifika wakati wa siasa tutakuja tuulizane ya siasa. Kana tiguo ni mukwenda turioka eburege ona hingo ya siasa githe totoka twarie cia siasa. Because the time for campaign is not now, the time of campaign will come. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Hiyo ingine ya 2027 tutaongea after tuangalie checklist yetu. Tuambie profesa, tulikuambia hii haujafanya, hii haujafanya, hii haujafanya. Kindiki augete thirikari ni irutanirie gukinyaniria ciiraniro iria yerire muingi ikihoya kura, hamwe nacio ariko rurumura wonjoria wa bururi uria watembukangite President Ruto akiingira wathani-ini kuhanda ciringi ya Kenya wega na kuhuthiria muingi thogora wa muturire. Munini ucio wa president augite thirikari irutite ciringi bilioni 36 cia gutambia thitima matura-ini niguo andu mahote gutura mieke ya mawira kuma matura-ini, akiuga ni maramurika maundu maria marahinga muingi hari kumurika motungata ma urigiti rungu rwa SHA makiria ithimi cia utonga niguo muingi utige kuherithika. I want to commit on behalf of government that we will make sure we relook at and adjust the means testing tool for Taifa Care, for SHA, to make sure that border people are not asked to pay what they cannot afford. Handu-ini ha Inoro TV, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.